Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga taymang huda agama Islam, in parakala sin bid'ah amo in bisarahon na to bihayaon salta daawa sim mga maghinang bid'ah. Akon magsibu da iman sin daawa sim mga nakauna amo in piagsambungan sim mga salapus saleh. In parakala sim bid'ah ini ang kan na imano siya di magpakatawat day na hinang bid'ah. Sabab in pangatud niya yaon hinang ibadat. Kanamang sadya in bid'ah, in pangatud si mano siya amon himihinang kaniya ini o maksiat, maluhay ni pagtawbatan. Kana in riwayat law nga inna Allah ihtajajal aw inna Allah hajabat tawbata an sahibi bid'ah. Dinain Allah subhanahu wa ta'ala tiyabunan niya na in pagtawbat ha mga naghinang bid'ah. Sabab bang bukon in pangatud nila hinang bid'ah ibadat to kan hinang marayaw tan tumig sila. Beda sim mga magmamasyat misan pamiyabot na biyan pa jangkaan in pagmasyat tao kan limiw na rin hajangkaan. Inta o magmamasyat aun pabingan niya. Aun chance niya magtawat mayta sabab in pangatod niya hinang niya o masyat bukod marayaw. Sabi at makapagtawat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod biya sin tao maghinang bid'ah, in pangatod niya sin hinang niya yaon ibadat. Sabab yan, isyong magtawat din ha ibadat. Meron tao magtawat din na ibadat. In tao magtawat din ng maksiat, mag-ibadat. Bukod magtawat din na ibadat pa ibadat. Namo yan impasawaban bang mayta in bid'ah kimakanat. Tawakan bang mayta in maghinang bid'ah, di makaig din hinang yaon. Misang pauno dalil in hirihil mo kanila, masin nila tindukan, masin nila daawahan. Sabab, in hinang nila ang kimugdan. Ang kana mga maastay manghod, ay kita maino-ino kung may taim mga maghinang bid'ah, in the jinis din daawa nila. O misan iaabutan haruhol, lumaksura pa poon, abutan mo hasanga, matupan si paksanga. Biyanin kakahinang nila. Adapon ng bid'ah, amo na in hinang kasusuban sin iblis. Ang kanayan mahunit tuod daawahan yung mga manus maghinang bid'ah yan. Sabi yaon doon kanilin iblis, nagde-defend kanilin iblis. Amoy ni mga maastay manghudang kan na kita pasawa nagbalik, kiminang nagbalik video, misan mataod na, marito na inahinang ta video tungod dahinang bid'ah. Sa masi kita pasawahon ta mga katay manghuran, supaya naman matali nila, mapikil nila in kakahinang yaon, tinewala imamo. Baya mari kita pa bang uno tuod in taarifan sim bid'ah. Tinakyawa taha kita bihi Imam Ash-Shatibi ha i'tisam. Law na al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah. In bid'ah law niya siya na ibarat pa tariqah, tinadan, tiranan, hapag-agama. Mukhtara'ah, at tinahinang-hinang. Kawin ta'rifan sim bid'ah.
tiranan tarika pag-agama sa hinang-hinang. Tudahi syar'iyah, ya sumarupas siya biasin tarikasin syara. Takawin pinusin paginang sin definition ini. At ini tarika pag-agama hinang-hinang, dumagbos siya tarika sin agama Islam. Takaw. Ang kanalang yung mga bukod ako, yung si mga ulama. Basin riwayat sa takain na tiamingan na sin Allah Ta'ala, hijaban na sin Allah Ta'ala in tawbat. Tawakan tiambol na sin Allah Ta'ala in tawbat na maghinang bid'ah. Sabab, yung pangatod nila sin hinang na leon, agama, kimugdan. Ang natarikatun fiddin, mukhtara'ah, tudahi syar'iyah. O mukhtari'ah, tudahi syar'iyah. Tarika hapag-agama hinang-hinang. Pus dumagbos siya, tarika sin syara. Yuqsadu bis suluk alayha al-mubalagatu fit ta'abbud lillah. Tinaim tarika leon, miyaksud siya amuin doon in lawayan. Tawakan amo yaw in akaron niya, hamaksud niya ini al-mubalaga fit ta'abbud. Supaya in pag-ibadat niya amuin lumabi. Ang biya katulong ta tumaod. Tawakan lumabi. So amat to in maana sin bid'ah. Matampal yari hadis sin Rasul. Ang kanalang ko in daawa sim mga tao maghinang bid'ah biyayaon, bada sin daawa sim mga nakauna. Amura ko manin nakauna lang ta sabab sim mga matawd in ulama us-salaf. Ini nagpapasawa kanila iwan na mamaindog imuog pang hasunna ng lalangi hinang bid'ah ng kaibanan nagpakasayo. Hadis baita riwayat Bukhari kay Muslim. Long na jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inihambok din hama mithal upamahan na jato hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo in limiw sila rin hahad biyutang sin agama Islam. Uno-uno maksud nila, bakit yung maksud nila rin di mangi. Sa maksud nila rin di amo magpataod sin ibadat. Pagpataod sin ibadat. Sa pagpataod nila sin ibadat tiyon, wala nila kaya na naman sin nakaliw na sila rin hahad biyutang sin agama Islam. Dahat yung maghinang bid'ah. Imaksud nila inyaon ibadat. Sa babang yaon bukon ibadat, di nila maksurun. Ang nadimatong long na into usog pakawaybayan sin kaasawan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At sila na mariksa na nga sububang biya din pag-ibadat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Debetaan man sila sin asawa sin Rasul, kaasawan sin Rasul alaihi salatu wassalam, mga ummahatul mu'minin. Pagbaita kanila sin biyain hantang si pag-ibadat sin Nabi taqalluha. Tiniya piyang hiniyo nila. Niya itong nila tiyo-tiyo. Sa kaula-ula tiyo-tiyo lang niya. Wan pa sila namong wa ayna nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam kad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Biya kato haul nakita niyo ha kahalan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insiya iampun na indusan niya nakaunay ba nakahuli. Tilayin kita niyo wala iampun indusan na to nakaunay ba nakahuli. Supaya na to patauron ng ibadat na to. Tinayin Rasul misan tiyo in ibadat niya siya iampun na sin Allah Ta'ala indusan niya. Kasi ba ito piyang hiniyo nila in ibadat sin Rasul. Namamaya sila pagkawala da iampun indusan nila nakaunay ba nakahuli. Namamaya sila simpatauron. Nanaimiyan na ng katao, kala ahaduhum, na muna ng katao, amma ana fa inni usallil layla abada. In ako long niya, magsambayang nadya ko dum-dum, salama-lama.
Dumdum salama-lama na Diyos magsambayang. Wa qala akhar ana asumu dahra wala uftir. In ako long niya puasa na dya ko sa katiyabaan tahon di na ako magbuka. Atin niya adlaw-adlaw siya magpuasa. Wa qala akhar ana a'tazilu nisa fala atajawwaju abada. In ako long niya ini lumayo na ako rin sa babae, di na ako mag-asawa. Salama-lama. Ang mga sambat simbiyaon, no time for love. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayhim. Jadi matong naman to kanila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, tang sin Rasul kanila, antumul ladina kultum kada wa kada. Kamu kalong na nagpamong biha ini bihat to. Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ang palongnin ako Allah, sapahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako long na ilabi, mabuka patuhan, daing kanyo, iwan ako ilabi, takatakwa, daing kanyo. Lakin ni asumo ofter, sumawa lang nin ako, magpuasa, salta, muka. Jadi in Rasul sallallahu alaihi wasallam, maalum ka ito siya magpuasa, isnin di ba na Khamis, magpuasa sin ayyamul bid, iban si mga kaibanan ini papuasahan. Damikyan lang ta, dahil ng mga hadis ng Rasul, amo in saum sin Nabiullah Daud, yasumu yawman wa yuftiru yawman. Tina magpuasa siya bukadlaw, o tumuka siya, pag bukadlaw, magpuasa na siya. Tinaon haot niya bialong ta amuin bukon siya puasa. Na matulong na ipagpuasa si Nabiullah Daud. Ang pain ng buo kini, kawayan na sa lama-lama, puasa na dyan siya, tinaadlaw-adlaw. Ang wa usal lang sinabaw ko usal wa arkod. Iwanin ako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsambaya ako, iba magtugday sa bako. Wa atajawwajun nisa, iwanin ako long niya, mag-asawa rin sa bako. Dibetan sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magkaiba ng riwayat. In baran mo long niya, aun hak, imata mo aun hak, in ahli mo aun hak. Amo iniimbeta sin Rasul, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Isisyulong na biyan in di mabaya atau kan magmahukaw sunnat ko na insyabo ko din ang mga tiranan na mo. Kita kami hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amon daawa sin mga tao ini. Bukong ba'y magpuasa sa lamaya o ibadat? Bukong kayo magpuasa ibadat? Bukong kayo magsambayang ibadat? Bukong kayo mag-focus kay ibadat na matimpaldakan sinagama. Sumako samantara inyaon. Limiw na serain ha tiranan denahad ajangkaan sinagama liang sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi dati maghinang bid'a. Maghinang bid'a yung pangatod nila penasin amuin definition na sabot yaon. Sabot na taas yaon. Tinya aghinang sila sin tarika yaon na pangatod nila marayaw supaya sila makahinang ibadat. Ang kanalong Abdullah bin Mas'ud annahu qal iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'ah. Artinya ay an takuna tabi'an li ghayrika fi luzumi sunnah khairul laka min an takuna ra'san fil bid'ah. Artinya lang niya in mahinang kau ini murul kan magad ado ay muha luzum sunnah tini mendumo sa jaka sunnah. Mendumo sa jaka sunnah marayaw pa rin sin mahinang kau uhan paghinang bid'ah. Tawakan imahinang kau lang na yan makada sunnah akasabudnalan marayaw pa rin sin mahinang kau nakura hakalawman. Di mga jama'a muslimin, mga kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. So ay kita ay mig din doon ha sunnah.
indumuon ka ha sunnat bisan pa siya tiyo samantara ni on sunnat labi pa apdal de si magpalib ka maghinang-hinang ka atau mahinang ka uhan hapag hinang bid'ah. Na mga maghinang bid'ah biyayaon pang mo sila lango na pagsalawat at pagtarawi. Pagsalawat at pagtarawi, magsalawat wala liangan sin agama. So makawa, yung pag-anon si mga kakaruhan na to, amo yung pagsalawat hatarawi, magdungan-dungan. Kasi kabiyaksaan na to, mag-auyula ka ni mga kaibanan. O pamag-lead ka niya. Amatin iyan, wala na hinang sinrasul, amatin iyan bid'ah. Ada po ni magsalawat ka po asin pagtarawi isa-isa mo, intarawi paghali-hali. Ubos mo sumalam doang karakaat, humali-hali ka, jumikil-jikil ka, o masakaw Quran. Sa isa mo, to, kan sumalawat ka, uningi niya, wala itong ngi niya, sabi humali-hali ka. Paghali-hali mo, inang ka sin ibadat jikir. Sumakuha, bang biyasin magkahinang nga hula, amuin, ini magsalawat, magdungan-dungan, amatin pag-anon yung kakuruan na to, di naman jari hinangon. Sabi niya to, mahinang na sa tarika. Mahinang na sa tarika. Damikyan, bedas yung pagmaulod. Yung pagmaulod, unin daawas yung mga maghinang maulod, may bid along na magsalawat, bid along na magpangadji, magtuntut ilmo pagmauluran, bid along na in magsadak ka, in magpadya mo. Ang matindaawan nila, taib, in magsalawat, ibadat, in magpadya mo, ibadat, magpanuntut ilmo, ibadat, sumakawa, in kakahinang niyo, liamuran niyo sin ibadat, at liamuran niyo sin hinang bid'a in ibadat. Tining mga ini, beda si mamunglong na meta, makasuda ko sulka, siksaon ako sin Allah Ta'ala sabab sin ibadat, di ko siksaon sin Allah Ta'ala sabab sin ibadat. Sa asabab sin panulangi mo hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amatuin ikasiksa kayo mo. Kita kamuin, najatuhan na kauna. Yari, riwayat kan rawal Baihaqi bisan din sahih an Sa'id bin Musayyib annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri akthara min rak'atain yukthiru fiha ar-ruku' was-sujud. Fanahahu faqala ya Aba Muhammad ayu'adzibuni Allahu 'ala as-salah? Qala la, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. Kita ka in riwayat din kan Imam Baihaqi hasanad sahih din kan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib, hambok din ng mga imam dakula sin tabi'in. Kita din ang bukusog, si Mambahayang, puas kakwa sin pajar, labi rin hadwa rakaat. Ma'lum ka to, in salain sunnat pajar, in pahala niya, in darajat niya, labi pa rin sin dunya, in siluun niya. Sumagawa, in sunnat sin Rasul, 2 rakaat dah. 2 rakaat dah. Na Sa'id bin Musayyib, kita na yung tao yaon, labi rin hadwa rakaat, poslong na matao din ruko niya, matao din sujud niya. Naliyang sahi Sa'id bin Musayyib, imam sin tabi'in. Dan liyang siya, unin dawa siya nusug yaon, betod dawa si mga mubtadi, tawakan, magpupromote sin bid'ah masa na to biyaon. Lang na ya Aba Muhammad, ayu'adzibunillahu 'ala as-salah? Unlong nasiksaon ako sin Allah Ta'ala sa sin pagsambayang? Qala la, di ko siksaon. Walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah. So mga lang na yan, siksaon ka sin Allah Ta'ala sabab sin simulang ka sunnat. Kunin sunnat sin Rasul 2 rakaat, ini ko piya taod mo. Kita niyo kuno in na jatuha masa na kauna. Pag mo atod aturo ni hinang sintao ini, ibadat, may tabakon ibadat sin nagsambahayang sa sunnat.
piyataod din ruko niya, piyataod din sujud niya. Asamantara misang pa sa ibadat bang siya makaliw na rin nahahad, sumulang na siya sunnat, mahinang naon, ikasiksa na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Nalang ni Sheikh Albani, wahada min bada'i ajubati Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala, wa huwa silahun qawiyun alal mubtadi alladhina yastahsinuna kathiran min al-bida' bismi annaha dhikrun wa salah thumma yunkiruna ala ahli sunnah inkara dhalika alaihim ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. Lang ni Sheikh Albani, in jawab lang na Imam Sa'id ibn Musayyib, amo na in sa lingkat-lingkat jawaban. Iban amo na in sa kusog-kusog sanjata pa mga mubtadi. Amo in pangatod nila sin kakahinang bid'ah, tinya hinang marayaw. Hangan lang na yan, inya unsang bahayang atawa kan zikir. Uwas mag-ingkar sila ahlus sunna, asabab si piyag-ingkar in hinang nila yato. Iman tumahon nila yung mga ahlus sunna mo nag-ingkar kanila, tinayin sila, niliyang lang ta pag-zikir yung pagsambahayang. So magawa lang na yan. Akasabunalan niya, impyag-ingkaran kanila bukong sambahayang. Bukong pag-zikir sa impyag-ingkaran kanila amuin, simulang na sila sunnat. Isi mag-ingkara pag salawat, isi mag-ingkara pag nasihat, isi mag-ingkara pag pagjamu. Pero mag-ingkar. Sa impyag-ingkaran amuin nagpaon sila ini waktu, piaunan nila waktu, tartanto waktu. Ito khilafus sunnah. Sabi sin wala na hinang sim mga salapus saleh. Nasabi at lang ni Sa'id ibn Musayyib, siksaon ka lang na bukong sabab sin sambahayang hinang mo sa sabab sin simulang ka sunnat. Baita dahin kan iyad, kadi iyad, hakak iyad, an Sufyan ibn Uyayna annahu qal. Baita dahin kan kadi iyad, dahin kan Sufyan ibn Uyayna, tinanamong siya, sa'altu Malikan, subukulong ni Imam Malik, amman ahrama min al-Madinah wara al-miqat, among mag-ihram ha Madina, haliw si mikat. Ang biya ka to, amun wala pa miyabot yung mikat. Faqala hada mukhalifun lillahi wa rasuli. Iniyaw lang niya, sulang hapa Allah Ta'ala wa ibang parasul niya. Akhsa alayhi fitna fil dunya wal adab al alima fil akhirah. Ang kabuang kulong na yan, datungan siya fitna riha dunya, iban datungan siya siksa adlaw akhirat among siksa sa bisa-bisa. Tinaunin fitna dumatong mong kanat, tinasiguran siya sintao. Ama sami'ta qawluhu ta'ala, un wala mo kalang na diyong ug impalmasin Allah Ta'ala, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Falyahdhar, tinasoy humali lang na mga sila ini amo insimulang hapal daakan sin Allah Ta'ala indatungan sila fitna iban datungan sila siksa sa bisa-bisa. Wakad amaran Nabiyo sallallahu alaihi wasallam an yuhalla minal mawaqit. So natudlong na ini piyang daakan sin Nabi atau kan diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mag-ihram doon ha miqat. Tidak doon intiyan to tawakan tiyo kila sin Rasul pag-ihraman kung ka mag-ihram dito ha wala tiyan to sin Rasul. Ang buk riwayat din Haka ibn Arabi an Zubair ibn Bakkar qal dahin kan Ibn Arabi dahin kan Zubair ibn Bakkar namong silang nasami to Malik ibn Anas dingog kulong ni Malik ibn Anas wa atahu rajulun faqal di matumong kana bukusog nangasubo ya Aba Abdullah min ayna ahrim ya Aba Abdullah law na ano kulong na mag-ihram kala min Dhil Hulaifah min haythu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dito kulong mag-ihram ha Dhul Hulaifah amoy mikat sinta o Madina. Amon dito lang na nag-ihram in Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala inni uridu an uhrima min al-masjid. Mabay ako lang na mag-ihram diya masjid. Niya masjid sin Rasul. Masjidun Nabawi faqala la. Lang Imam Malik ayaw mo lang na hinanga. Qal
fa inni uridu an uhrima min al-masjid min indil qabri. Long sinta, mabaya ko lang mag-ihram, ha masjid sin Rasul, amun doon ha akuhol. Qala la taf'al. Long hi Imam Malik, ay mo lang na nga, fa inni akhsa alaykal fitna. Kabukaan ko lang ng kayo mo indatungan ko fitna. Fakala wa ayyu fitnatin hadi. Unang yung fitna dumatong kako. Innama hiya amyalun aziduha. Unang yung fitna dumatong kako, walo na pagbiddaan, tiniya mag-ihram siya rito Dhul Hulayfa. Masi mag-ihram siya di doon ha masjid sin Rasul. Sabi lang tayo Dhul Hulayfa, ako na si Madina. Unang yung pagbiddaan, sin yung pagbiddaan niya, amun lawak niya sadya. Ganapan ko sadya lawak. Distance. Amurat yung pagbiddaan. Qal wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin kassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uno pa lang naman fitna rakula. Uno pa lang naman fitna rakula dahin sin iunahan mo in Rasul ha karayawan amun wala niya hinang. Tiin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito siya nag-ihram Dhul Hulayfa, wasin ikaw mag-ihram ka riha masjid sin Rasul. Tinayunahan min Rasul karayawan hinang mo yan, nakalabyan hinang mo. Amo to ni sa lago-lago fitna. Tiya limiw ko rin ha hinang sin Rasul. Nga inni sami'tu Allah yaqul, inakulo na diyo ko palma sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, pihali sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga sila amuin simulang, hadaakan sin Allah ta'ala, indatungan sila, fitna, iwan datungan sila, siksa, ini sabisa-bisa. Namat to, kita niyo riwayat kan Imam Malik, iwan kan Sa'id ibn Musayyib. Intaoy ni mabaya sa mag-ihram, uningi ni mag-ihram, dito ha, bang mo bista-bista, hinang marayaw yaon. Dito, go, hari pa ko makakuha si Madina, halam ihram na ka. Uningi niya. Sabab yato, limiuman sila na jangkaan amo imbiyutang sin Rasul, long sin Imam Malik, datungan kalong na fitna, iwan, siksa ang kausin Allah Ta'ala. Yung siksa sa bisa-bisa. Nama mga tayo manghud, imparsawaban. Lang hi Imam Ash-Shatibi wa hadhihi al-fitna allati dhakarha Malikun rahimahullah tafsir al-ayah hiya sha'nu ahli al-bid'ah wa qa'idatuhum allati yu'assisuna 'alayha bunyanahum. Then tafsil amo in siyabot Imam Malik ayat ini amon fitna pag ini amo na lang na in hinang sin nato maksud sin mga ahlul bid'ah iwan sin kaida nila amon doon nila piatindog ing gibayan nila. فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. Artinya in tibunan todlong na pangatod nila in siabot sin Allah Ta'ala Quran iwan sin siyunat sin Rasul hadis niya buko niya to in iabutan sin akal nila. Buko niya tulong na in ini piando kanila sin akal nila. Na yung mga riwayat tagkasabot ini biya na sin aki uningi ni magsambayang kaw uningi ni mag-ihiram kaw yung mga hinang niyaon ibadat sabi to samantara inyaon sulang siya ha pamando sin Nabi siksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat sin siksa maulul yung mabisa kana kullu bid'atin dalala. Ang kanain taaripan sin bid'a kain na nasabot ta. Tarikatun fiddin. Tinatiranan pag-agama. Tinagiwa dituin pagdonya. Pus mukhtari'ah. Ta mukhtari'ah. Tinahinang-hinang. Yudahis syar'iyah. Ini humantang siya, dumagbos siya, biasin tarika sin agama Islam. Diba kung kayo humantang siya, ini tarika sin agama Islam, yung pagsambahayang limiw rin had niya. Amo yan, imparsawan hangkanin mga ahlul bid'ah, ini, di sila makaigdin ha bid'ah nila sabab yung pangatod nila niyon ibadat. Yan.
Na indaawa nila da sindaawa si mga tao ini. May ta kami siksa na pagsalawat namo, may ta kami may ta bid ay magsalawat bida tinahinang nila sa jabay yaon kwan. Biat tindawa nila katan. Sumakuha asamantara inhinang nila yaon. Sulang na sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amati pag-anon ta bid'ah. Wala sila liyang magpangadji, wala sila liyang salawat. Sa pakudanan niyo in pagsalawat habutangan niya. Yan. Pay magbutang, magtayin, magtanto, waktu, hawala tiyanto sin Rasul sallallahu alaihi wasallam masin Allah subhanahu wa ta'ala amwat to imbid a pag-ianon. Mahuli, mga timuda ka Islam kalubuha ang mga tampal na yato. Murah-murahan, mangmayang kita niyo hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.